여기는 어디입니까? यहाँ कहाँ हो? 한국에 왜 갑니까? 코리아 किन जानुहुन्छ? 어느 나라에서 왔습니까? कुन देशबाट आउनुभएको हो? 무슨 바지를 좋아합니까? कुन पैन्ट मन पराउनुहुन्छ? 언제 고향으로 갑니까? कहिलेतिर गाउँ जानुहुन्छ? 이 선물은 누구 줬습니까? यो उपहार कसले दिएको हो? 어떤 음식을 좋아합니까? कस्तो खाना मन पराउनुहुन्छ? 이 사람은 누구입니까? यो मानिस चाहिँ को हो? 누구를 만나러 왔습니까? कसलाई भेट्न आउनुभएको हो? 이 책은 누구의입니까? यो पुस्तक कसको हो? 지금 몇 시입니까? अहिले कति बज्यो? 이 사람은 회사에 어떻게 갑니까? यो मान्छे कम्पनीमा कसरी जान्छ? 이것은 무엇입니까? यो के हो? 이건 뭐예요? यो के हो? 커피 한 잔에 얼마입니까? एक कप कफीको मूल्य कति हो? Thanks for watching this video. र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ आगामी दिनमा पनि चाहिएमा चाहिँ यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि बजाउनु होला। थ्यांक यू।